Ilaban kukuma daytoy aya nge maatiwa tawan ti karbenga nasay saya ate no umadayua tapno pagpasulan may liklika kuna adika tagikwa tapod no bulbuludan kalae ngem kastoy kadi ti kanayon ama pasama aramid ta alin nilibas nasakit man tinakem ko makita ka ngagluwabi ako nariknam ngamin panangipatek ko napagdumamtay siya keniso umadayo aklagip mo itibalot ko nakasagana nga agsakripisyo ilinteg ti puso nasuliso ilinteg ti puso nasuliso ayan, nasagot naman pa kinig ko naman sa Lina Salvador. Kuna adika tagikwa tapod no bulbuludan kalae ngem kastoy kadi ti kanayon ama pasama aramid ta alin sakit man tinakem ko makita ka ngagluwabi ako nariknam ngamin panangipatek ko napagdumamtay siya kenso balon ko nakasaganap nga agsakripisyo ilinteg ti puso nasuliso ilinteg ti puso nasuliso umadayo balon ko nakasaganap nga agsakripisyo ilinteg ti puso nasuliso ilinteg ti puso nasuliso. Dispensare
kinensyon ko, daytoy kinensyon ko, nagaputi karabukok ko. Itaman ading ko daytoy saba, nagaduti sinapad na. Kasjay ading ti kaaduna, partidos ko nga sumangbay ken ka. Kitaman ading ko daytoy bunen, no asaan nakatatadem. Kasjay ading ti katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipapak mo nakalaglagda. Kasjay ading ti kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko daytoy lansa, ipakpak mo nakalaglagda. Kasjay ading ti kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit.
mo inatuntuntunin, di ka kaya alaksiden. Sikat dinteng aragsak tuy biyag ko, sikat dinteng aliliwa tuy puso. Uray mo pagkapilawag agmanagat, anusag nga apiten kedeng gasat kanyak. Amok nga awan ti banagenta, iti nalimed nga ayan ayata. Kasano alabanak tuy pusok, sikat dinteng pudno aragsak ko. Kasano alabanak tuy pusok, sikat dinteng pudno aragsak ko. Sikat dinteng pudno aragsak ko. Dinteng manen iti sardam ururaye, di sasangpet mo. Kaanong ata ubiyag ko, mailiwa kun bara niyagek mo. Nadagsin ninak marikrik na, gapot na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyakoy, agurayak isasangpet mo. Malading itan unay tuy puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agurayak biyakoy, agurayak isasangpet mo. Maasyan ka kadi kaniya, pinabiinga at sangsangita. Dinteng manen iti sardam ururaye, di sasangpet mo. Kaanong ata ubiyag ko, mailiwa kun bara niyagek mo. Nadagsin ninak marikrik na, gapot na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyakoy, agurayak isasangpet
akong maikari gaagayat manen iti sabali ngendim tingkat biag ko anian naraksak ko kajak impagaro ajak makatuto kasuhan awanin dinamdaman ngemitakit dimteng ka agragsak ka punas eman dagitoy ladingit ko kanaunday anagtuok daytoy puso sikangatat maikari aghasat ko tanu agayatak ket aming ipaay ko itirigat kinamay itiragsak wenno liday agkipin ka namnamaken panakapaay Punasem man dagitoy ladingit ko kanaunday anagtuok daytoy puso sikangatat maikari aghasat ko tanu agayatak ket abing ni paay ko punasem man dagitoy ladingit ko kanaunday anagtuok daytoy puso sikangatat maikari aghasat ko tanu agayatak ket aming ni paay ko Urang man ti balikas nga mangiladawan iti inaanaayat pamatag na nga agluplupyas ina nga adat sibay mo kanti ina nga adat adayo na imbag ti panagpuspuso agnanayon anadong mo nuni inamkat OFW saan nga angaw ti sakripisyo agip-iptur iti adayo tapno pamilya kat agprogreso madigos bukod na aling luluwa ket agtedted naragsak tua sumangpet no di anak ket nasingpet inaanaunget isut inaanaayat ugali ama pagwadan naanduran yaman narigan panawan pa nakaiwawa aday suna amang bagbaka ayat awan patinggana naindaklan ka o ina iinakat isagot na kakaisuna abiyag na awan umasping kinasayaat na at trabaho para iti anak na agyamanak iti soporta
manipod iti agingga ita, agyamanak iti ayat, ngain paay mo kaniya. Agyamanak ti pamagbagha, managayat unay nga ina, ito'y pusok at talinaet ka, sagot na ka ti namarswa. Intay nga rut supapakan, aglup-lupias na pamatan, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan. Sapay kumaka ni Diyos Apo, ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo, tapno na piksa nga agtrabaho. Panawan pa nakaiwawa, aday suna amang bagbaga, ayat awan patingganang, naindaklan ka o ina. Iinakat isagot na, kakaiso na abiyag na, awan umasping kinasaya at na, at trabaho para iti anak na. Sapay kumaka ni Diyos Apo, ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo, tapno na piksa nga agtrabaho. Intay nga rut supapakan, aglup-lupias na pamatan, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan. Lagip mo jak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak, wan sikat tidamo nga ayat, ingganat mauyos tumibiyag, nagbalin ka
damo nga ayat ayat nangipay kaniya iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipaay kaniya iti umuna ragsak iti umuna ragsak. Inayak ka iti napuno inpatek ka riknaken puso ngem sinayang mubiyag ko sinayang mo adu a sakripisyo jakman ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko inayak ka iti napuno inpatek kat riknaken puso ngem sinayang mubiyag ko sinayang mo adu a sakripisyo jakman ninamnaman akas tuy ti
ti banno tay ti panaginanak dito'y Facebook ka ama ka chat manay aliw-liwat ti may ladawan aragsak agiyaman at FB di inpatek ko na sa pula nupay tawen pinaglabas ito'y lagip ko di napunas asikalaing ayat akinupkupi ko pak FB tiga punay tangket nasarakan ka napalaos tiragsat ko agar-agarag uday to'y puso kaput Facebook akon ko natakit nagsarak ti dalantan ang ring dinapayag nagidulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten yak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyag kaput Facebook akon ko natakit nagsarak ti dalantan ang ring dinapayag nagidulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten jak
Derderen tuy pusok ti puro leddaang naugutan nen luluwak anagari mayang imnas ni ayat jak pa'y napadpadasan di pa'y naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iyurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit kin udlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkonton imatangpo dagiti liwliwak mangisakit kinuwat bulsek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan jakon kayat tiag sangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta
saen ngemday tuy tirumbe amuk adakes intaan aramiden jagmay turet pay nga indak kuyaen panagwana kapukan yak laen
saan nga itati panawe biyag ko nga intag ragsaken di ka gumura takasta iti biyag laeng di ka matektekan sumangbay tumet ni ragsak kinarigat di isut magagapu di inta panagdenayat ko sumangbay man ni dawel tuy ayat din tumadadael tain pateg ka nalablabes pay ngem tuy biyag tapamatig mo iti ka sa pulag taayat mo ti gamgamgamag tauray nulipaten kakunag jak pulos may surutoy ringnag kinarigat di isut makagapu di inta panagdenayat ko sumangbay man ni dawel tuy ayat din tumadadael tain pateg ka nalablabes pay ngem tuy biyag tapamatig mo iti ka sa pulag taayat mo ti gamgamgamag tauray nulipaten kakunag jak pulos may surutoy ringnag tapamatig